reka mbifurize kugira amahoro y'Imana kuri mwese mudukurikiranya hano kuri Igicumbi News Online TV, yewe n'abana natwe ku rubuga rwacu rwa internet wese tukadomo Igicumbi News akadomo akadomo rwa. Twizera ko mukomeza kugenda mumererwa neza cyane mu gihe kandi kuri za platform zacu zindi Facebook, Twitter, Instagram, Vidimenta bose wagenda ubana natwe ukadukurikirana umunsi ku munsi nta kibazo ufite. Ubwo twizera ko uri mu gihugu cy'u Rwanda, mu ntara y'Amajyaruguru, intara y'Amajyepfo, Iburasirazuba, Iburengerazuba ndetse n'umujyi wa Kigali. Twizera ko gahunda zikomeza kugenda zimera neza cyane. Abari muri diaspora hanze y'u Rwanda namwe twizera ko mukomeza kugenda mumererwa neza cyane. Agatangaho nitwa Emmanuel Niyonizera Mustafa, ninje mu kiganiro Igicumbi cy'amakuru. Ni Igicumbi byasuzumye itangazamakuru bigiye bitandukanye, ngenda batembereza hirya no hino mu isi nkari amakuru agenda avugwa. Gusa abantu mutuye mu Kisaro mu karere ka Rulindo, twizera ko bukomeza kugenda bamererwa neza rwose. Mu karere ka Rulindo mwadufashe neza gahunda zari zimeze neza cyane kabisa. Ubwo twajyaga kubagezaho umukino wahuje Kisaro Villa ndetse n'ikipe y'ingenzi bo mu karere ka Gicumbi. Twishimira cyane kandi Bizimana Desire abanye natwe mu buryo bw'amashusho, uburyo byari bimeze hariya mu karere ka Rulindo mwagiye mubibona cyane. We simbukira kuri Igicumbi News Online TV, gahunda yetu zibona neza cyane, ikibazo na gito kibayeho. Nyuma kandi abagize ibyago namwe mukomeze kwihangana hirya no hino aho mugiye muherereye muri rusange. Nyuma mu makuru tugiye kugarukaho ndakubwira ko hariya mu mujyi wa Kigali ngo ibintu byabaye kumiro. Ndaza kukubwira amajwi bikekwa ko ari ya Prince Kids, akaba yarasabaga ibyishimo Miss Muheto kuri umuga kagiye hanze nyuma yuko uyu mugabo amaze kubatabwa muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'umugenzacyaha RIB, akaba akurikiranweho icyaha muri rusange cyo ijyanye n'imibonano mpuzabitsina. Akaba yinkunza kugenda nyinjira mu buryo burambuye. Hanyuma kandi ndakubwira ko Madamu Jeannette Kagame akaba yakiriye ba Miss Rwanda batandatu n'ibisonga byabo. Ese niye mpamvu bakiriwe, bihuriye n'iyi nkuru y'uyu mugabo nababwiraga? Ndaza kwenda byinjira. Hanyuma kandi ndakubwira ko mu karere ka Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda umugore akaba yakatiwe kuri ubu imyaka 25. Uyu mugore ukekwaho kwica umugabo mukubise isuka, ahubwo nibyo abikurikiranweho kuri ubu ngubu yamaze kuba akatirwa. Ese bimeze biti? Ndabireba. Hanyuma kandi ndakubwira ko hanze y'igihugu cy'u Rwanda mu gihugu cy'Ubwongereza umudepite ureba filime z'urukozasoni rero kuri ubu ngubu mu nteko byateje uruntu. Muri rusange ndaza kugenda ndeba uburyo byifashe, mwibutsaho kandi turi kumwe n'umufatanyabikorwa wacu hano mu kiganiro Igicumbi cy'amakuru, ni Gift of Gods hariya mu mujyi wa Kigali. Akaba ari kenkayeri ikomeye cyane iri hariya mu mujyi wa Kigali kabisa, hafi na Nyabugogo muri gare witwa urenga metero nka 200 uhita werekeza yitwa Kiruhura. Ni usanga iyi kenke yitwa Gift of Gods, ni kwa Tuyishimire Jove cyangwa se Jiven. Ni gutyo gahunda zimeze kabisa. Wagenda usimbukirayo ukeneye ibikoresho by'ubwubatsi, ukeneye ibikoresho by'amazi ndetse n'amashanyarazi yewe n'ibindi bigiye bitandukanye. Simbukira kwa Tuyishimire Jove ubashe kuba wabasha kubona ibikoresho rero byagufasha gutuma inzu yawe iramba, cyangwa se ukeneye kuba nyine wabona uwo muyoboro ukabona ibikoresho byujuje ubuziranenge kuko guha n'inyemezabwishyu muri rusange. Ikindi kandi wowe ukeneye kuba warangura, nawe ukeneye kuba wagura ibikoresho bya Tuyishimire Jove, birizewe kuko rwose agenda akubwira ati na promotion ndayifite cyane cyane abantu babana na Igicumbi News, abakunzi ba Igicumbi News. Wowe nugerayo uzahita umubwira ati ndi umukunzi wa Igicumbi News, cyangwa se numamagara kuri telefone. Ushobora kuba uri Nyagatare, ushobora kuba uri Kayonza, ushobora kuba uri Huye, uri Nyamagabe, uri Muhanga. We muhamagare kuri telefone ku nimero ngiye gukubwira, cyangwa se umwandikire kuri WhatsApp. Ni gutyo bimeze. Twa Tuyishimire Jove niko azakubwira ko ariko yitwa 0783062223. Iyo niyo nimero ya Tuyishimire Jove kugira ngo ubashe kuba wafata hariya kabisa ibikoresho bigiye bitandukanye. Hari n'ibindi byinshi kwa Tuyishimire Jove muri yakenkayeriye ushobora kuba wakenera muri rusange, ukabasha kuba umererwa neza cyane. Ubwo nawe uzanshimira uvuga uti Mustafa yarandangiye ibintu bimeze neza, gahunda rwose za control
akaba ari gutyo bimeze rero hariya muri ya kenke yitwa Gift of Gods kwa Tuyishimire Jove, akaba ari umufatanyabikorwa wacu hano mu kiganiro igicumbi cy'amakuru. Ni gutyo kabisa bimeze. Hanyuma tukiri kuri iyi ngingo, reka nkubwire ko Madamu Jeannette Kagame akaba yakiriye ba Miss Rwanda batandatu n'ibisonga byabo. Ese bimeze bite? Ese ni iyihe mpamvu yatumye bakirwa akabatumira? Reka nabyo mbyinjiremo kabisa mu buryo burambuye, turebe uburyo bimeze kuri iyi ngingo. Akaba ari inkuru rwose yagiye nayo icicikana kuri iri kugenda ivugwa ku mugoroba kuri wa 4 tariki 28 Mata 2022 nibwo hatangajwe ko rero Madamu Jeannette Kagame yakire ba nyampinga b'u Rwanda bagera kuri 7 bari kumwe n'ibisonga byabo ndetse n'abandi bakobwa bitabiriye iri rushanwa. Muri rusange amakuru yo gura kwa Madamu Jeannette Kagame ndetse na ba nyampinga yakaba yabitangaje ku rukuta rwa Twitter. Madamu Jeannette Kagame akaba ari umufasha mukuru w'igihugu nyakubahwa Paul Kagame ku mugoroba kuri wa 4 nibwo yaje kuba abakira, aho nibwo bwa mbere Madamu Jeannette Kagame ahuye n'abakobwa babaye ba Miss Rwanda ndetse n'abandi bitabiriye irushanwa. Nibwo cyo bimeze. Hanyuma Madamu Jeannette Kagame yagiranye ibiganiro na Nshuti Muheto Divine, akaba ari Miss Rwanda wa 2022, Ingabire Grace wa 2021, Nishimwe Naomi wari Miss Rwanda wa 2020, hanyuma kandi mu witwa ni Mwiza Megan akaba yarabaye Miss Rwanda 2019, Iradukunda Liliane yabaye Miss Rwanda 2018, Iradukunda Eliza yabaye Miss Rwanda 2017, Mutesi Jolly yabaye Miss Rwanda 2016, ndetse akaba hari n'abakobwa babaye ibisonga rero mu buryo bugiye butandukanye bakana baritabira irushanwa rya Miss Rwanda, aho yakiriye kandi witwa akaba ari Salo Amanda wabaye Miss Talents. Hanyuma kandi harimo witwa Uwimana Jeannette akaba yaregukanye Most Innovation Project. Hanyuma kandi Mugabekazi Ndahiro Queen wabaye Miss Photogenic, ndetse n'uwitwa Kayumba Dalina wabaye igisonga cya mbere cya Miss Rwanda 2022. Keza Mauricia karabaye igisonga cya kabiri muri Miss Rwanda, akaba rero ari muri uyu mwaka 2022 muri rusange. Akaba ari gutyo bimeze, ndetse n'abakobwa bageze mu mwiherero wa Miss Rwanda 2022 ariko bategukanye amakamba. Niko bimeze. Madamu Jeannette Kagame ubwo yaganirizaga bano ba nyampinga akaba rero yagiye ababwira uburyo abakobwa baba bitwara muri rusange, ati rwose agenda baha n'impanuro zigiye zitandukanye. Akaba ari ikintu kiza cyane twagenda twishimira kuba umubyeyi wacu kabisa yafashe umwanya akavuga ati kaganire n'aba bana. Kariko bimeze rero Madamu Jeannette Kagame akakiriye aba banyampinga mu bihe bitoroshye kuko hashize iminsi mike urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ruteye muri yombi witwa Ishimwe Dieudonné uzwi nka Prince Kid, umuyobozi mukuru wa Inspiration Rwanda Inspiration Backup. Karirushanwa ritegura Miss Rwanda akurikiranwe ibyaha bifitanye isano n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina yakoreye abakobwa bitabiriye irushanwa rya Miss Rwanda mu bihe bitandukanye. Akari gutyo bimeze rero kabisa muri rusange. Akaba kandi irushanwa ibindi wabasha kumenya byagiye biranga nuko nyine hagiye havugwamo byinshi kuri iki kibazo. Ribuka byagiye bivugwa no mu mwaka wa 2022 abakobwa bakagenda bava mu irushanwa, akaba ariko bimeze nk'abagenda bikora batereka reka twereka tube twigendeye. Gutyo bimeze. Hanyuma kandi Madamu Jeannette Kagame wakire ba nyampinga akaba rwose urabona ko ku mashusho ni ibintu byari byiza cyane. Ange Kagame nakayitabiriye bino biganira, akaba umukobwa wa Jeannette Kagame, akaba ari Ange Kagame. Rero mva ko ni ibintu byari byiza cyane. Ahangaha ndi kugenda mbibona, ubwo nawe kuri screen yawe kugenda bibona kabisa. Madamu Jeannette Kagame yanyuzwe no kuba yaganirira abantu nyampinga. Urabona ko ari ibintu byari bishimishije cyane kabisa muri rusange. Akaba ariko rero bimeze hariya mu mujyi wa
Kigali. So anyway, reka tuve mu mujyi wa Kigali duhite dusimbukira mu karere ka Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda, turebe naho uburyo gahunda zifashe ariya mu karere ka Rubavu. Nuko umugore akurikiranweho icyaha cyo kwica umugabo we amukubise isuka. Niko bimeze kabisa. Ariko iyi nkuru ikaba yarabereye hehe? Mu karere ka Ngororero. Ariko aburanishirizwa mu karere ka Rubavu mu rukiko rwisumbuye. Reka turebe uburyo bimeze rero. Muri rusange aho umugore witwa Munganyinka Bibiane wo mu karere ka Ngororero akaba akurikiranwaho n'ubushinjacyaha cyo kwica umugabo we. Muri rusange akakatiwe igihano cy'imyaka 25 y'igifungo, akaba rero yarakatiwe mu mpera z'icyumweru gishize nyuma yo kumuhamya icyaha. Muri rusange urukiko rwisumbuye rwa Rubavu nibwo rwasomye urubanza ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Rubavu bwaregagamo Munganyinka icyaha cyo kwica umugabo we biturutse ku bushake yakoze ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa gatatu 2022, nk'uko iyi nkuru dukesha ubushinjacyaha bukuru ivuga. Muri rusange bivuga ko iki cyaha cyakozwe mu ijoro ryaho kuwa tariki ya 28 Werurwe 2022 ubwo Munganyinka Bibiane wo mu mudugudu witwa Rutonde mu kagari ka Bijojo bigiyo mu murenge wa Ndaro mu karere ka Ngororero mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda. Rero yaragiranye amakimbirane n'umugabo witwa Baruturwango François alias Mitera, bapfuye ko Munganyinka yari yamwimye igikatsi rero umugore we baturanye. Warimye igikatsi umugore baturanye. Ni gutyo bimeze. Ibi byavuyemo gufatana bararwana nyuma kubera ko uyu mugabo ngo yari yanyoye inzoga yikubita hasi, maze Munganyinka afata isuka ayimukubita mu mutwe arapfa. Niko byaje kuza kuba bigenda. Muri rusange waregwaga karaburanye yemera icyasobanura ko yabitewe no kuba nawe yari yabanje kumukubita asaba imbabazi. Muri rusange avuga ko rwose asabye imbabazi akayagabanyizwa igihano, aho rero iki cyaha kiramutse kimuhamye n'ubundi ku bushake ngomba guhanwa n'ingingo y'itegeko ni ingingo y'107 itegeko 68 akarongo kabiranye 2018 ryo ku ya 30 kwa 2018 irekanye biteganya ibyaha n'ibihano. Muri rusange akari gutyo bimeze. Kuri ingingo urumva ko yamaze kuza kuba aburana akatirwa imyaka 25 y'igifungo. Ubwo ngubwo nyine nagende yitekereza, ariko ari muri gereza kuri iyo myaka 25 amaze kuba akatirwa. Akaba ari gutyo gahunda zifasha hariya mu karere ka Rubavu, ni mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda. Duhita tuva hariya Rubavu tugenda tugana no ku musozo, duhite dusimbukira hanze y'u Rwanda turebe uburyo gahunda zifasha hariya mu gihugu cy'Ubwongereza. Turebe naho amakuru ari kuhagenda ahavugwa hariya mu gihugu cy'Ubwongereza. Nuko ikibazo cy'umudepite ureba filime z'urukozasoni mu nteko kikaba cyateje impagarara. Muri rusange umuwituzi wa guverinoma y'Ubwongereza ushinzwe ishirwa mu bikorwa za politike akaba yatangiye iperereza nyuma y'uko abadepite b'abagore bo muri shyaka rya Boris Johnson bitotombeye umwe muri bagenzi babo w'umugabo rero bashinja kureba kuri telefone filime z'urukozasoni ari mu cyumba cy'inteko nshinga amategeko. Muri rusange kako bimeze. Ibitangazamakuru byara mu gihugu cy'Ubwongereza bivuga ko itsinda ry'abadepite b'abagore bo mu ishyaka rero rya Conservative Party bahuye na Chris Hayes ku mugoroba wo kuwa mbere. Ibintu rero by'ubusambanyi mu nteko ishinga amategeko, ubwo ibirego rero kuri uyu mudepite w'umugabo byamubazwaga. Muri rusange nko iyi nkuru tuyikesha The UN News igenda ibivuga. Muri rusange akaba ariko bimeze rero hariya mu gihugu cy'Ubwongereza. Hanyuma Lucas abaza Johnson niba ari impamvu zo kwirukanwa niba minisitiri hamwe n'imyitwarire mibi ishingiye ku
mibonano mpuzabitsina yagize ati abanyamuryango 56 bagize iyi nteko barimo gukurikiranwa kubera imyitwarire ishyira ku busambanyi kandi harimo 3 b'abaminisitiri be niko yagenda agatangaza. Minisitiri w'intebe Johnson akaba mu gusubiza agize ati iyi nibyo koko ihohoterwa rishingiye ku gitsina ntigihanganirwa ati kandi birakwiye ko ubu abanyamuryango bafite uburyo bashobora kubigeza ku buyobozi bw'inteko niko yagenda agatangaza. Yongeyeho ati iyi nibyo koko ni impamvu zikwirukanisha ku kazi kwirukana ni gutyo bimeze. Ni gutyo bimeze muri rusange. Nanganshoreje ikiganiro 10 cy'amakuru nuko nsoje. Mbashimire cyane, nshimire cyane mwese dukomeza kugenda tubana ahangaha ubwo abantu mubana natwe hano kuri Igicumbi News Online TV. Twiza ko gahunda zikomeza kugenda zimera neza. Diritwa Emmanuel Nizera Mustafa, muze kugira ibihe byiza, muze kugira umunsi mwiza, Imana ibarinde. Abaryamye ijoro ryiza, abarwaye mukomeze kwihangana, namwe bagize ibyago mukomere. Bye bye.